دما خوش به بینرین هیجا ایرو 8 هزیران 2022 جروجان روژا چهارشنبه بویه رو که شدرن هری سرکی و هری بالکش این لسرانسری جهانی رو دانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بری بینرین هیجا وزیر کارین در و روس یه ایرو لپایتخت ترکیه انقره لگل همپشه خوی ترکیه مولود چوش و جویا مشاره هر دو آلیان شری لباکوری سوری و آلوزیا اوکراینه بو هر دو آلی حولدان ایریشن خواه به همان آخافتنان روا بکن و گوتن جه آلی سنور گف لسر اولهیا مهیا. پشتی گفا اشکره یا سروکومار ترک اردوغان لدجی باکور سوری رایاگشتی لبندا هلوستا امریکا و روسیای بو. واشنطن حتی ها تنه بگوتن اشکره کرکو او لدجی ایریشک وهانه. پشتی و هلوسته هر کس لبندا انجام سردانا وزیر کار در و روسیای سرگی لاوروف آشبو ترکیه بو. لاوروف لپایتختا ترکیه انقره جعالی هم پیشه خواه مولود چاوش اغلو و هات پیشوازی کرن. پشتی هفدیتنه هر دو آلی جوینا چاپمنیه ده برسفدان پرسین روشناموانان و که هر جاره چاوشوغلو دی ساخه و که آلیگر چارا سرکرنا آشتیانه یا شر اوکراینای نیشان دا لیده مامجار بو کرد راستی خواه اشکره کر. جناورو که جوین اشکره بو که آلی ترک زیده بحثا شر اوکراینای نکر و دیار کر که یکان درد وان ورگرتنا دستورا جبو شر لدجی باکور سوری بو. دوی واری ده مولود چاوش اغلو گات. ما بحثا شر الاوکراینایی نکر روژاوا ما روشال سوری بو. دوی واری ده ام روسیا خودی فکرین جدا بنجی ام دخوازن هفکاریا ما لگل روسیای دوام بکه. بتایبت داخوازا ما هفکاریا دمجارا شر لدجیه پگیده وزیر ترک جبیر کرد که دولتاوی جسال 2016 و دست بداگر کرنا جرابلس، باب، عزاز، عفرین، سرکانیه و گریسی پیکریه و گات. آرمانجا ترکیه پاراستنا یکیتیا خاکا سوریه. چاوش اغلو که هبونا ریخستنن مینا النصرة لسر سینور خواه که گف نابینجی جارکدن بانگل روسیا و امریکای کر دا کو پشتگیریه بدن تفگروان. وزیر کار در و روسیای جی گفن ترکیه ین ایریشا داگر کریه و که مافی تدبیر بناف کر. Of course, everyone, if anyone tries to understand, really comprehend what we are trying to say, they can, definitely. The efforts of my Turkish counterpart is very important. It is of vital. بلی هر کو سرکوماری ترکیه اردوغان د آخوه جواکا ترکیه هینا هجارتر دبه اردوغان گوت اوی فایزی داخینه او تزا خویا باشکرنا آبوری جاره کدن دوباره کر پشتی وان گوتران لیره ترکیه لپیشبری دلار او یورو نرخ خواه هین زیده تر داکت دلارک 17 تلیه ترکیه درباز کر او یک جر راست باندورا خوالسر روشا جیانیا جواکی دیکه. Sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi جبر پولیتیکاین جهفکتیین سروک AKP و سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ولاتی هشار دبن. به
ببê nirxbûna lîreya Tirkiye li pêşberî pereyê biyanî re nirxê pêdiviyên jiyanî qat bi qat zêde dibin. Erdogan rojeke berê diyar kiribû ku ew ê kêmkirina faîzê bidomînin û got tedbîrên wan hene. Di dema ku rêveberiya aboriyê bi taybetî Erdogan diyar kir ku ew ê polîtîkayên hilberînê yên bi faîzê kêm bidomînin li bazaran nezelalî û hevsengî derketin. Erdogan di daxuyaniya xwe ya piştî civîna wezîran a danê êvarî dayî de got ev hikûmet wê rêjeya faîzê zêde neke berova jî vê em ê rêjeya faîzê kêm bikin. Lîreya Tirkiye li hemberî dolar ji serê gulanê ve tevgereke ber bi jorê ve dest pê kir. Ji sedî 12 nirx lîreya Tirkiye winda kir. Li derveyî welêt sûk bi baldarî hilberîna pîşesaziyê ya Alman, stokên mezin ên Amerîka û mezadên bonûsê dişopîne. Dolar lîreya Tirkiye 17 bêhnok 10 derbas kir. Euro lîreya Tirkiye jî derket ser 18 bêhnok 25. Bi vî awayî vê hefteyê nirxa pev guherînê ji sedî sêzê de bû. Pêşketina herî giring a di bazarên cîhanê de wê daneyên enflasyonê yên li dewletên Yekbûyên Amerîkayê be ku wê roja înê were rakandin. Li Ewropayê jî çav zivirîn li ser civîna polîtîkaya diravî ya Banka Naventiya Ewropayê ku wê pênşemê bêldarxistin. Bi te qestê dîtin ku wê di vê civînê de bankê radighîne ku ew ê di dawiya vê mehê de kirîna semanan rawestîne. Parlamentoya Avrupayê rapora Tirkiye ya sala 2021 erê kir. Di raporê de hata gotin ger Tirkiye di warê dewleta hiqûqê û rêzdarî ji mafên bingehîn û azadiyê re tê pêşketin tune be, hevdîtinên bo endamtiya Yekîtiya Avrupayê jî pêk nayên. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê jî careke din biryarên Parlamentoya Avrupayê red kir. Parlamentoya Avrupayê rapora Tirkiye ya sala 2021 di rûniştineke bi giştiya li bajarê Strasbourgê qebûl kir. Di rûniştina 622 parlamenteran deng da 448 dengên erê, 67 na û 107 jî bê alîman de rexneyên tund li Tirkiye hatin kirin. Di raporê de tê diyarkirin ku li Tirkiye dwarê demokrasî, dewleta hiqûqê û rêzdariya ji mafên bingehîn û azadiyê re tu pêşketineke berbiçav nîne. Bêyî vê jî nabe ji nû ve dest bi hevdîtinên bûyîna endamên Yekîtiya Ewropayê bêkirin. Di raporê de her wiha ji Tirkiye tê xwestin ku hew bibe sî û star ji sermiyanê Rûsyayê re. Di rapora tu pêşketineke berbiçav dwarê demokrasî, dewleta hiqûqê û rêzdarî de ji mafên bingehîn û azadiyê re li Tirkiye çê nebûye, hat gotin weke par îsal jî tê xwestin ku hevdîtin bi fermî ji bo demeke din bêhiştin. Ji Enqerê bertekên tund yên li dijî biryarên Parlamentoya Ewropayê derket. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê têkildarî mijarê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat gotin, herçendî ku pêwîstî bi xurtkirina têkiliyên di navbera welatên me û Yekîtiya Ewropayê de bi hewildanên hevbeş heyî, em ê nirxandinên alîgir û nerast ên Parlamentoya Ewropayê yên di raporê de qebûl nekin û red dikin. Vê pêwîstiyê bi nêzîkatiyeke kûr û bêdîtin jî ji nedîtî ve tê. Rapora Tirkiye ya sala 2021 ya Parlamentoya Ewropayê duh li lijneya giştiya Parlamentoya Ewropayê hate qebûl kirin. Belê her duh li Parlamentoya Swêdê daxwaznameya li dijî Wezîrê Edalet û Karê Hundirên Johnson kete dengdanê lê ji ber helwesta parlamentera Kurd Emîne Kakabawa daxwazname nehate qebûl kirin. Bi vî awê hikûmetê ji hilweşînê hate rizgarkirin û pêşî li alûziya siyasî ya li Swêdê hatibû girtin. Îro jî ev bûyer di rojava serekeya çapemeniya Swêdê de bû.
لسويد بارتين مخالفة بحنجتا كول دجي چتين إريشكار بسرنكتية دودوية حزيراني لهمبري وزير عدالة و كار هندر مورغان جونسون داخوازنامه پیشکشی مجلسه کر. قبول کرنا وی داخوازنامه و ریل برکتنا حکومت وکربا. پارلمنتویا سويد ج 349 اندامی پکته. وجبو قبول کرنا داخوازنامه که پیوستی به 175 دنگین اره هیا. ده انجام دنگ داهینه ده پارتین مخالفت نگهشتن آرمانجا خواه. صدما ویجی هلوستا پارلمنترا کرد امینه کاکباوه بو. جبرکو امینه کاکباوه بی آلیما هجمارا 175 دنگ اره نهاد بدست خستن. اف بویر ایرو دروژه و چاپمنیا ولاد ده بو. چاپمنی راگهاند کو بریا دنگ داینه حکومت ولات پیوندی لگل رایدارن ریوبریا خسر آروج آوای کردستان پیک آنینه. بریا دنگ دانی پارلمنترا کرد آخافتنه کر و گوت. Den här förtroendeomröstningen handlar om justitieminister Morgan Johansson. باورین کو من داخوازا وان ج حکومتا سویدی کری بجهاتن. یک جوان پاراستنا سروریا سویدی یا لهمبری گفن سر و کومار ترک اردوغانه. اردوغان نهال دشی کردان سیاستکن نجات پرست بریود با. امینه کاکباوه بریان ها دمجارا سرلیدانا سویدی یا ناتوی ده و ها گوت بو. نابکو سوید استوی خوال همبری زختین ترکیه بطاوینه. لگوری آگاهین که هاتنا پار وکرن حکومت اجرای دارن روش آوا خواستن دا که دمجارا هلوستا امینه کاکباوه ده بوان را ببن آلی کار. بلم در بازی روشا لوکرانی ببن لوکرانی شرد مها خویا سیمین ده دوام دکه ارتشا روسیا هرمین روشلات ولاد به دجواری دانه بر توپان دوینا بری ده نرویج سوقیات چکین گران با اوکراینی پیکانی. دروژا 105 آ ایریشن روسیا لدجی اوکراینای ده دنگ چکن گران بلنتر بویا. ارتشا روسیا روجلاتی باجر سیورودانسک یه اوکراینا دایه بر توپان. ده داخوینی اوکراینا یا ایرو ده هات راگهاندن که لشکرین روسیای تواهی روژه لآرمان جن هاتن دیار کرن خستنه. В нас є захист, от там, де Попасна, Золоте, там вже... والی هرم لوهانسک سرهی هیده جی ده داخوینی خویا تلویزیون تگوت. هاوان، توپ، تانک، ایریشن هوایی همو نهاج بو و هرمی هاتن شاندن. قای مقام هرم دیار کرکو لگل روشانه نجی او خرادست نکن و افتشت آنی زمان. تاوی کولشکرین ما جهن گنجاوتر وکشن جی ده تو کس خرادست نکه. والی دیار کرکو اوکراینا جبر ایریشن دجوار نکار خطا ترینه یا دنافبرا باشارن باهموت و لیسی چانس که ده بکار بینه. جبر ویجی هول دانه بریندن تشتیم پیویست بگهینن باجاره سیورودانسک. Зараз знаходимося на черговому місці ранкового обстрілу. سرفرمانداریا اوکراینای راگهاند کو ایریشن هوایی روسیای لنزی باهموت آ هرما دانسک و زولوت یا لهرما لوهانسک زده بونه. ده داخوینی ده هات راگهاندن کو ده ایریشن هوایی ده هلیکوپترین روسیا ین تیپا Ka-52 جی هاتنه بکار آنین. لآلیه دن ده شرک و افزیده تری سه ماهانه دوان دکه ده ولاتین روش آوا پشتگیریا چکان آ اوکراینای ده دومینن. نروژ راگهاند کو 22 اوبیسن دجی تانکان ان M109 جبل خانه و پارچه نیدک جبو اوکراینای شاندنه. Det er klimakrisa, et altfor stort utenforskap eller en aldrende befolkning
وزیر پاراستنه یه نروژه بیجو ایرلت گرام لأوسلو هیگوت. پیواژویا شر حوجه کرکو بهتر چکن گران ج اوکراینای رورن شاندن. ده داخویانیا کج آلی وزارت پاراستنه و ها داینده هادس نشان کرن که جبر حنجتن اولهیه آگاهین که هاتن داین جبری و نهاتن اشکره کرن. ها دیار کرن که لشکرین اوکراینا لآلمانیای جبو بکار آنینا اوبیسان هاتن پرورده کرن. سرکوزیرا برییا آلمانیا آنگلا مرکل پشتی 6 ماهان دست جه پوستا خویا سرکوزیرتی بردا جاره یکمین درکتو با آوه که برفرحی آخوی مرکل تکلدار رخنین وی ین ده دما سرکوزیرتی ده اولگل روس یه جاره کدن پاراستنا پولوتیکای خواه کرد. سرکوزیرا برییا آلمانیای آنجلا مرکل جارا یکم درباره شر اوکراینا و تکلیان خویم بری یم به سروک روسیا ولادیمیر پوتین را دا خویانین برفره دا. آنجلا مرکل لبر تماشاوانان لبرلینر انسیبل تیتر کو یک جناوندین هنری نافدار این جیهانی یا لپایتخت آلمانیا برلینه یا برسف دا پرسین روزنامه‌وان نویسکار الیسکندر اوسانگه. مرکل دیار کرد او ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای وکت راجدیه که ما زند بینا و بخوا پرسا ما دکاری بو پیشی لوی شری بگرتا جخوا کر. سرکوزیرا بریا آلمانیای که دسردانا سرکوزیرتیا خویا 16 سالانده آلیگر دیالوگا دوام آب موسکوی را بو چبو پیشخستنا تکلین آبوری یندناف برا هر دو ولاتانده آلیکار بو. نهاج نوا پارتیا مرکل یکیتیا دموکراتین خرستیان بخواه رخنه لپولیتیکاین ویتی کرن. آنجلا مرکل دیار کر که تکچونا هولدانین دیپلوماتیک نای ویواته کو او شاش بو. مرکل آنی زمان که او نیک جب پارزوانین تزا گوهرتنا به بازرگانیه یا او گوته. من باور نتکر که پوتین وی به بازرگانیه بگوهرتن. مرکل آنی زمان که پوتین 2007 لسوچیه جویره گوتیه. بلافبونا اکیتیا صوفیاتی بیاره هری خرابا 100 سالا بیستانبو او گوته. جبروی من قد تجاری حتی داوی جی باور ندیکر. هر وها دست نشان کر که اوی جنها او پیفه راست دستوردانی دست سیاستی دنکه. بلبینرین هجا هر به برلین هم دوام بکن لبرلین لنافچه که کرینی یا نافدار اتومبیل که بسرگل دا آجو ده انجام بویری ده کسک مر او نیزی 30 کس جی بریندار بون. لگرنو چین ده چاپمنی آلمانیای ده شوفیر وسایتی لجه بویری حاتا گرتن پولیسین برلین لسر تویتری راگاندن که حتی انها نایزانیم بویر قضایک بویا یان کارکه بزانابون بکاتیه گلک پولیسین به چکینگران اولکاریا حرمی کرن او نیزی 6 تیمین آگرکوشی هاتن جیه بویری لبرلینیه ده سال 2016 ده ایریشی بازاران نولی گریبو او هر وها 11 کس ویدمی هاتبون کشتن. لإيران قزاك مينا كمكوجي بيكهات لنيزي باجاري طباسي إيراني في صبح ترينك ريويان جري دركت لغوري آگاهيان دست بي كي 21 كسان جيانا خواج دستانه و بيتري 47 كس جي بريندارن. لإيران في صبح ترينك لنيزي باجاري طباسي جري دركت ده انجامه ده هريكين 21 كسان جيانا خواج دستان و تيغوتن 47 كس جي بريندار بونه. لگوری نوچیا اسوسییتد پریس جه 7 واگونین ترینی چارج ری درکتنه. امبولانس او تیمین رزگار کرنی او 3 هلیکوپتر گشتن جه بویری. جبر روشا گران یا برینداران مترسی آویه که حیا کو جمارا کسین جیانا خواه جدزدانه جی زیده ببه. بلبینرین هجا آرژانتین به هیبت تا سولافین چمی ایگوا زی نافداره لی ای سال جبر بارانا زیده او هر وها لیهیان افچم فوریای او جهه مترسیه
بخوره دایا آواکرن سدماویه که جی رابونا چمی الهرمیه. نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختوار بن.